Omwanya gwa Kabagarame ni gushangwa kilomita 5 aha cyaro cya Kayojo Omuruharo Road municipality y'Ishaka Bushenyi kandi gumbekirwe ombuzo bw'ofuha. Hati omanyogo igumanya munonga aha kusika empono. Imyaka yenyumaho gukaba guri omwanya gumurka gwa Ruharo gombekirweho ishomero konka umwaka gwa 1993 abataka bakatandika kweraho business yo kosya empono kubasa kuguremesa abantu ababire nibenda kwiba itaka ryabo. John Barugahari no umwe mu bantu bana abatandikire umurimo gwo kosya empono omwanyogu kandi nashobora okugwatandikira. Omwanyogu gatandika ku Rwenda 93 karika ka church school. Bene ka church school kagiro ijamo umuntu umwe arikuruga outside arikuruga zishaka yenda guhamba. Kwenzera guhamba abataka bamanya ngo umwanya kaba buryo bwitu bw'umuruka nuko kutandika uka business akapoka kugwatandikire abataka bamwe batera kuguhindura akatare barikugurizamo ebikade hamwe n'indije mishuburo bitu business y'empono niyo yakwasireyo ngengamba yeberebi. Korana barebe ibintu myenda naki konka abantu kubagumira mbija kandi bagumamba rya poka bitu byagumana bido babara gumamba gurebe so abashuza bemba leta mu myenda naki ubunka bagumamba garize bigere nyuma babara koto so poka yejo kandi yakwata yo abantu bagumira bati. Hati omwanyogu burizo barirwa mukaga nugutayisa abantu bari hagati ya 4 na 5 kurga ombyanga bitarumwe na bimwe ubwo barkwenda enyama y'empono. Shemerirwe mononga kugira ngo mu Western Uganda tinuma katare k'empono. Yangiro yija Bushenyi kurya empono ya Kabagarame. Kurugeye twarga tukaretaho ubusente tukabagira inzu tukashemerwa tukarya empono ni bwo mutu turukwenda. Zahikasha mukaga zihangwe wahika omwanyogu no shangaho za motoka hamwe n'ibindi byiruka utangara konka byona nibaberesere abantu kurya enyama y'empono hamwe n'ibindi byo kurya ko urobugoyire ebitoke muhogo hamwe n'ibindi. Konka byo ntubatugiye mu enyanya tugiye mu dodo tugiye mu cabbage tugiye mu katunguri icumu tugiye mu obutura tugiye mu royiko nuko se bizare babimu mbwenu ekikwetwe emboga zora emboga zone za buri muri zona twatuzima Obusinzi mwenda nikuniza nakukunda ananye na yoka foka amina umwanya kwa Kabagarame Rwanda fani babema kugamba Kabagarame asoto ngo nita unimpango na rero ubuzu kunga cyatanga kukirayo no kujya buri kazu karimo impunu 10 kandi abantu bari bise buri muntu natenesa kiri 5 mukaga. So it is a funny interesting place. I wish ngo nabo nakumukanga abantu bize bagwirebere akona kubagambira sincere bakakikiza. Omwanyogu nugutwarwamo ebyo kunya bitari mwe na bimwe ebi abakubano barya inyama y'empono bari kunyiseraza. Kabagarame hona no mwanya obukozire izina ahabwo kuba na mukuru w'ihanga President Museveni akaguhikamu omwaka gw'2024 obuyabire narambura ecyangeki yahereza abashubuzi bamwe omuganda ngo bongere ahantasya yawo kandi kutwagitandikineho nawe na mukuru w'ihanga President so kuyabayizire yukunuya yarabaho kari rwa mukaga yashangaho ubujubu yashangaho ubujubu yabuza teji baraks ni yangaye abantu bamushoborera ngo nakatare kaki arokatare kempo kandi abo kushanga ngo nayo Ruharo akabagihire mu ko mwanya gumwe ubuyabena nango akuze gurwo mboro so kuyakiro kwa muruka rukuza kwa dressinga abantu yagira tubangira kunuya mwe nakatare kempo so mbwenu project ziranje kubahereza nimpu nagiranta nimpu nazongera.
municipality y'Ishaka Bushenyi negwihamu entasya y'amani omushoro ahabo kuba izobarirwa mukaga ryonka nibabaga empono ziri kurenga 30 kandi bashashura obushoro bw'omwanya. Omwanya ogu guhwerire abari kugukoreramu hamwe n'abaguherire nabo babasize kugwihamu obugiga. Kandi akataraka ningunganyirwe nganyirwamo ninyamwe sente z'egombe n'egombe byitu byamwe kanjere gurupu ndure mutubikaje kandi kinda akataraka koje ngutukarwa taro kumwe Bushenyi. Emishuburo n'ubwerabiri y'amani omwanya ogu hona abari kugukoreramu nibagira ngo bine oburemezo butarumwe nabo. Bena nitero umuranga government itiyambitwe kamashanyarazi ahubwo kuba amashanyarazi kukwesha yo mwazyo tugira kuteganisibwa wabo kuzimu kizima abantu baheza kurya nuta kumuteza kurira abose kugira wundi watorere kandi agenda tashashirwe. Ahabwo umwanya ogu kutayayisa abantu binji abari kusika enyama y'empono nibakoresa ekisafuriya kimwe kubasa kusicara abantu binji. Ahabwa TV West ndi Ivan Tusime. Jakuru kuyapoka mwana. Ongana semerera poka ya.